ش برنامه نرین شبا و خوش به تماشاوان ما. تاوی کو 11 سال لسرکم کجیا پاریس درباس بو یا کود نه چلیا 2013 ده پیکات شالیه میتن دولتا ترک آدا گرکرو لی حکومت فرانسای حیانها خبر پرسیار نابینه ده درباره وی کم کجیه ده. هدف گرتنا جنین تکوشر ساکینه جانسس فیدان دوغان و لیلا شایلمز و تکوشینا جنان لسر شوپاوان مجار خلک میاوی هفتیه. ام وی مجاره به میوان خورا گوتو بیش بکن میوان مال استودیو اوین ابراهیم روزنامه‌وان تو بخیر هاتیه. جالکس بس. ولسر سكايب جا أوروبا كزبان دوغان عندما تفجر جنين كرد أوروباي بخير هاتية. جالكس باس لابوريس. والجبا كورجي بريفان كتلو عندما تفجر جنين آزاد بخير هاتية. سباس. بله ابرز اوین ام مجاره خوش دمو دست بکن کم کجیا پاریس یاکو دنه چلیا 2013 ده پیکات جالیه میتن دولتا ترک آدا گرکرو و حرسی حوالین تکوشر ساکینه جانسز و فیدان دوغان و لیلا شایلمزجی شهید بون با ارمان جاش کاندنا تکوشینا کردان به تایبت تکوشینا جن الاوروپایی هنوی مجاری چواد نرخینن. يعني راستي دما جوجا ام بحثا كونكوجيا باريس دكن دسبيكي جرك مرو اوركي لجيان وتكوشينا فان هوالين جوجا هاتن هدف قرتن جرك مرو بك بتايبتي وك شهيد هوال ساكنه جانسس ياغو جيجنين يكمين بو ايجوج بشتاري تفجر ازاديا كردستاني بو جنا يكمين ياغوج شورشك دنافا خود اوا كرج بوغو قرب الهمبر جواکک گوگ راستیجی سیاستک پرمزن سر هات بو مشاندن گوگ هر ببردوام ما في جنی قردکرو جن ندیت و ما في جنی هر ببردوام بن پیدکر يعني راستيجي هوال ساكنه ديروكك جي تكوشينا ازاديه جنا جوج لهمبري حمو ذهنيه عرب وحمو سيستمين جوج ذهنيتين بابك سالاري نافا جواكي دابون ساباندن لهمبري وانا سري هلدا و تبلي رفن توغرا ازاديه بو وك جنا جوج جنين يكمين بو راستي سياسة مدارك بو شورش جرك بو جنا جوج تكوشينا ازاديه جن وك غافا يكمين وينا افيتو ايرو بمليونان جن لسر خطا وينا بردوام دكن جنك راستي جي پر بهيز بو پر بإراده بو ام ايرو اراده شهيد ساكنه د اراده جنین روج آوای کردستان دبین ایگو گشورشک افزیده تری 10 سالان دست بکرن و حتی روجا ایرو بردوام دکن ام هیزا وینا دناوا جنین پیشنگین وی شورشی دبینن ام تکوشینا گوگ هوال ساکینا دامشاندن ام دناوا جنین تفجر آزادی دبینن و دناوا جنین روج آوای کردستان دبینن گوگ ایرو لسر خطا هوال ساکینا شورشک دست بکرن و حتی روجا ایرو جی اف شورش بتسکفتین پرمزن بردوام دکه جبو في ناجي راستي يعني هوال ساكنه شخوا كتاب اويجي هي يعني دربار تشيروكا جيانا خو دنيفيسي بيرانين خو راسته بيرانين خو تدنيفيساندنه وك برتوكا يكمي سر اسا جهاني جوج باندوريك لسر همو جنين جهاني دكه و حتى رجا ايروجي جنا هري بهز لسر اسا هري جهاني يعني سر اسا جهاني گشتي تناس كرنو همو جنين جهاني جهز خو جيدگرن هلبت فیدان دوغان جی وک جنکی گوگ دقادا دیپلماسی دکارو خبات پرمزن دامشاندن و پیشنگتیا وی قاده دکرو هر وها لیلا شیلماز جیا گوگ تفگرا آجوانا پیشنگتیا وینا دکرو حتی روجا ایرو جی حمو جوانین گوگ سر آسا جهانی تکوشینکی دن مشاندن سر خطا وی حوالی بردوام دکن بگومان دما گوگ مرو بحسابا حرسی حوالا دکه ایرادا و هیزاوانا تکوشینا گوگدان مشاندن دج دست بکی حتی گوگ بو سدما گوگ راستی جی شهید بکن اوایا همو دب سدم گوگ اف هیز نه لگوری برجواندین سیستم دستلاتدار بن گوگ ای گوگ آوا کرنا خویان جی دستلاتداری خو به تایبتی لسر قرکرنا جنی ددن آوا کرن جبو وینا جی جنین گوگ بون هدفین دولتا ترکا داگیر کر یا گوگ راستی جی سیاستك پر قريج اللي دجي جنان بتايبتي ضد مشاندن چه ام بيجن دناوا تركيا دل باكوري كردستاني روج آواي كردستاني يعني ام دبين الجوجا
بهدف قرتنا هوال ساكنه و رهوال نوینا قرکرنا جنان نها سکناندن هل بتش جنا گوگ دوزا آزادیه بکو تکوشینا سریا آزادیه بکو و ببه آرمانجا وان سیستمین وکو مینا دولتا ترکا داگیر کر بتایبەتی چما لە پاریسێش خوا ئەم دزانن گۆگەبەری هەدەف گرتنە هەواڵ ساکینە و ڕێهەواڵی نوێنە هەواڵ ساکینە 2070 هات دەستگیرکردن لە پاریسێ ئەوەیە وەک دەستپێکردنەکێ بووش بۆ گۆگە ینی ئەم بێژن بێ هەدەف گرتن ji ber گۆگە چ دەولەتێن ئێ گۆگە ئەم دزانن بەشداری ناوە کۆمپلۆوە ناودەولەتی ببوون وێ هەر بەشداری ناوە vê komkujiyê jî bibin ê gogilber destgîrkirina rêbertî û revandina rêber ap û heta roja îro bêdengin her wiha wê beşdarî nava qirkirin û komkujiyên ê jinan jî bibin goge belkî gog em dibêjin ev zêdetirî 11 salan e goge heval sakîna û rêhevalê xwe hatin hedef girtin lê di nava van 11 sala de heta roja îro دیرۆکێک ji qirkirina jinan û hedefgirtina jinan heta roja îro berdewam dik û her wiha hember wêna bêdengiyek pir mezin heta roja îro heye ji bo vêna jî em dikarin vêna bêjin goge qirkirin û hedefgirtina heval sakîna û rêhevalên wêna berdewamkirina komploana بله ام ورن سروی مشاری برز her wiha şikandina îradeya jina azadiya goge bi pêşemtiya heval sara dest pê kir ام ورن جنوا برز اوین بله برز کزمان تفیکو 11 سال لسر کمکوژیا پاریس درباس بو لحیانها دولت فرنسای خبر پرسیار ندیتیه و برکا خوجی راربویه د درباره و کمکوژیه ده دولت فرنسا بانک به دموکراسی و پاراستنا مافین مروان دکه ل دیار جوی که پردوره او یک مساجک چوا ده دعوا کرن بله بری کوز دست پی بکم میوانه و دادوس میوانه و همان دمی ده تماشاوانا برزداری سلاف دکم دیسه لگو سالوگرا یازدمینیا شهادت هوا ساکنه روشبین روناهی از همیشه ده کردستان ده شخصی واد ببیرتیم و بجنا خود بر وقت بینم aslında beri közlerime pirsava vala mehnek havala vin henek xalani nasman le am mesat netane xala am bejin dinava taboşina azadi de hava sakine de haman demede damam rov bahsa hava sakine şi bike bahsa hava rojbin bike من هوا روناهی بکه سایت ناس نکر لیک بیگ من هوا ساکنه جی دامان دمی ده هوا روشبین جی ناس کر جبوه که جی مروف دکاری چیک ببیجیم مثلا 5000 ساله هم دبیجیم هم بری جنه سیستم باوک سالار کسایتی که جدا درخستیه aslında jin bu navi derxstiye reberti jbove ki dibêje ya dibê jina kurd bilhassa jî koleya kole bû demam rov li jiyana heva sakîne dimêzênê û kesayetiya wê sekna wê em bêjin fikr û ramanê wê bi her tiştê xwe bi hücreyê xwe însaneke ku xwe rêxistin kirbû yani bi hücreyê xwe xwe rêxistin kirbû ne tenê em bêjin di fikr û ramanê xwe de û ew pirtûka wê ye ku jiyana min hertim şer bû ne tenê şerê li hemberî dijmin ne tenê şerê li hemberî em bêjin mêjûyê baviksalar di heman demê de ew kesayeta ku sîstema baviksalar daye me jina jî li hemberî wê jî şer kirin bu rêbera xwe dibêje ya ew gotinayê ji bo min aslında dema ez wê gotinê dibihîzim heval evîn heval sakînetê nebîram jina ku şer bike wê bedew bibe jina bedew bibe wê werê hes kirin heval sakîne jî heval evîn jî ev hevalê me yedî jî ew kesayeta ku hem şer kir hem azad bû hem bedew bû û hem hate heskirin di kesayeta xwe de nîşandan dema zor meser pirsawa berî niha bi 11 sala di nehê çilaya 2013 de di binûçeyeka reş rastî jî binûçeyeka reş ku dilê hemî gelê Kurdî di heman demê de dilê hemî jinê ku azadî xwaz jinê ku demokrasî xwaz bi wê şiyar bûn dema mirov roja em bêjin bûyerê jî dimêzênê ku jer ne dewleta Fransa bi dest xistiye ku jer dîsa gelê me dîsa em bêjin hêza me ya rêxistinkerî ev kes nîşan daye û teslîmî dadgehê kiriye lêbelê 3 sal piştî ku bûyer hate kirin her sê hevalê me di nehê çile de hatin qetil kirin
كوجر دستي وادا حمي دليل واثبات دستي وادا لدولة فرنسا الهمبري بيناكي تاني دوز وكر لبلي اف كوجر ندارزان پشتی سه سالا اف کسمر پشتی کومر ادی سر دوسیای جی خوش و خوش آسه کرن گوتم پشتی کو کوجر مری ام نکارن تشتکی بکن لی ده 2018 ده به اپراسیون هزم پاراستنا گل لباجار دیانا باشور کردستانی اندامین استخبارات دولت ترک اف بدفکی بدوی خو به امبیژن ifade خو گوتن اف کنکوژی استخبارات دولة تركي وده همان دمده بهفكارية دولة فرنسا كريه. نا فرنسا ولاتكي كود أوروبا ده يعني براستيجي كسيكو أوروبا ده زانن ديكتيا أوروبا ده وديسا ده همان دمده أمبيجن ده نتوينيك بوي ده جسي ولاتكو هري استخباراتاي باشا يك إنجليستان يك فرنسا يك ألمانيا البدري ولاتته سيجن آلية استخبارات الدولة كدي ورن الولايات كشتن وخبرات تجويتنا ب مروف دكارب بيجي دمات بيج زاروك كراج بيجي وزاروك شيء بكاني براستيجي لبلي أزباورم وقت حمو كونكوجيه كل باريس هات نكرن جبركو بشتي شهادتها هوا ساكنة وانا ما وقت هفجراجنين كرتيا أوروباي لكولين مكرن لپاریسه چند کنکوژی چه بونه چما اف زیادتر لهمبری جنابویه کومدی دور ده جپنجی زیادتر جنین پیشنگ جگلک ولاتی امبیجن وک لاتین امریکای و کاتالانیای وک دیسد همان دمیده جزایر تامیلیا و هر وکیدیم هاتنا قتل کرن میبله دوز درباره و کنکوژیا ده نه هاتیه بکرن یکمین دوز گله کرد و تفگراجنا کرد لهمبري دولة فرنسا بكر بشتي 2018 و استخباراتا evi سرلدانا مالبات و تفگرا آزادی ده دوسیا جارکدی و بو جدا 2018 حتى نه يعني اف نزي 6 سالايا دولة فرنسا لهمبري گله کرد لیسا لهمبري جنا کرد کسی آزادی خوازجی مخابن روی خورشت که جاوی خو آسیدی که گوه خو آسیدی که دبیجه اف سرا دولتی یعنی جبو به کنکوژی و گوتنا سرا دولتی جبو متوی واته کوتلیات جیته ده دمکی اف کنکوژی به اریکرنا تد همان دمیده هاتیه کرن جدا 2018 حتی روکا ایرو پشتی کدوز هاتیه وکرن و یعنی normalde dematil zagona meyze bike, normalde dematil aliye hukuki ve meyze bike. Dozaka ku hatiye vekirin tu mecbur hemi embêjin lê pirsîn û lêkolînê ku te divê dozê dekirine tu bide parezvanê wê dozê. Her du aliye jî yani aliyê ku serlêdan kiriye û aliyê ku li hemberî wê ye. Lê belê heta niha ew dosya bi navê sira dewletê ye tê astenkirin û ji ber ku ev kelemtê pêşiya parezvana dosya pêş te naçe û edalet cî naye û ev doz jî ronî nabe. Ji bo wê yekê jî mesela di sala 2020 de me wek tevgera jin got heya ku ev sira dewletê nerabe û dewleta Fransa vê konkujiya ronî neke Fransa jî sucdar e. Îsal jî zaten di duruşmeya me ya tevgera jin de ya ku ji ber ku hûn dizanin piştî wê nekê jî bi 10 sala nêzî salvegera şehadeta hevasara Rojbîn û Ronahî îcar dîsa li Parîsê li navenda çandeya Ehmed Qaya pêşenga me rêhevala me xwedavenda me li şexsê heval evîn gorî dîsa heman demê de li şexsê heval Mîrperwer û Abdurrahman Qizil de dîsa konkûjiyek hate kirin û vê carê jî îcar ne wek terorîzmê ne wek konkûjiyê wek ام بیژن دوسیا که نجات پرستیه در کت پیشبری ما یعنی ناکجی تیوه واته کجبو برجواندی فای آبوری پولیتیک و سیاسی و هر وکی دین دولت فرانسا سر هر دو کنکوژیه گلی کرد بسری دجی کنکوژیه لهمبری پیشنگ جنا کرد پیشنگ گلی کرد دو خوازه واناکه آسیب که لیل همبری وینا کشی براستیجی مثلا دنیای در کده برانه هاتیه دیتم کو 11 سالایه گل به 100,000 به 10,000 به
پاریس و دمشق به هر سال وگرا کنکوژیه ده و دوزا عدالت دیگه او دوزا ما zaten لورجینا سکنه حیاکو او صرا دولت نوبه عدالت بجی نویش بوما بله برز کزبان ام ورن جموه برز کزبان ام ورن جموه بله برز بریوان کنکوژیا پاریس دوام کرنا کمپلویا نف دولتی لسر بر عبدالله اوجلانه و بشک سیاست قرکرنه یا کل سر گل کرد مشاندن جبوکو اف سیاست لسر کردان ورا راوستاندن پیوسته چوره کرن بله اجی سری ده همو هوالا سلاو دکم برزداری ده شخص هر سه هوالا ده همو شهیدن تکوشین ببیرتینه براستی یعنی هوالا جی برفرا نظمان بلکه هم سالان جی امتی نظمان ام بیجن ایریشه کو سر گل کردن مشاندن و به کسایتیا هوالن جنده انجی شوراشا جنده yani sergele Kürt gele yani demamın diruke mezedi ki salane cur ve cur em bejin qirkirin de meşandı jehami ala ve qirkirin de meşandı muruva qirkirin de meşandın tündiya sergele Kürt jina Kürt muruf ne kaş hevdu qud bike belki her tüm rengi xwa guhertine şevazi xwa guhertine ama heman tişte yani îro droşilata navîn de neyartiya gelê Kurd beliye berçave û em bêjin yek û hêza ku van hêzên tarî desthilatdar ditirsîne jî paradigma rêbertiya me yê herî jî em dibêjin vê paradigmayê di jiyanê de di dinyayê de dixwaze bidin jiyankirin yani wekû em di şoreşa xwe de jî dibînin li hengê jinin yani belkî rom her sê hevala mînak dîn ama hezaran şehîdê me bi vî awayî em bêjin çûne û wekû a beriyan ha çend roja jî Sêvê û Fatma û Pakîze heta gihane her sê hevalê me jî kujerê wa jî niha dîsa nediyar in yani ev em bêjin şêwazê xwe diguherin rengê xwe diguherin ev neyartî tişta ku em dîrokê heya niha lê mêze dikîn her diçe tekuşîna gelê Kurd tekuşîna jina Kurd xurt dibe ev jî hêzên tarî bi rastî jî ditirsîne yani yê îro cîhanê de hemberî pergala kapîtalîzmê hemberî desthilatdariya mêr meydanê dixwîne paradigma û sekna jina Kurd û gelê Kurd de ji bo vê jî hem dijminê me zêdetir dibin hem kujerê me zêdetir dibin û bi hev re jî li hev dikin em dikarin bêjin yani dijminê me dema mijar dibe jina Kurd gelê Kurd hemû li hev dike ji ber ku tekuşîna têdayîn hemberî pergala wa ye tekuşîna têdayîn textê wa yê desthilatdariyê dihejîne yek ku em bêjin wa di jiyanê de di nava cîhanê de vê desthilatdariyê vê pergalê têk bibe paradigma me ye sekna jina Kurd de sekna gelê Kurd de ji bo wê jî her diçe êrişê ser me dijwartir dibin qetleamê ser me jî dijwartir dibin û bê bersiv bê hesab dimînin em bêjin komkujiya Parîsê ev hevala jî anî ziman yani îro di navendekî wisa de komkujiyekî wisa tê jiyan kirin em dikarin bêjin yani xwe di cîhanê de wisa nav dikin dibêjin di bajarê me de çok nikare bifire ji bêyî me ji bêyî mîta me dadgehên me ama di nava bajarekê de qetleamên wisa tên jiyan kirin dikarin bêjin yani me kujer nedît me delîl nedît ev jî yani tişta ku tê meşandin li kîjan welatî bê zanebûn hem alîkariye didin dewleta Tirkî
جبو کشتن و قرکرنا کرده هم جی پرگالا ما تخت واجی دهجینه پرگالا ما واجی تک دبن جبو وجیل هفت دکن یعنی الکو دگل کرد آن جنا کرد دماغو تی قتل کردن دماغو تی گرتن پیشیاوی تی گرتن نش هفت دو قطع نش هفت دو جدایه چقاجی بیشن ام دلیلانا بینین هوا جی آنی زمان کجر دیگرن 3 سالا گرتی گهیده دهیرن بخواستای مهکی ده بخواستای هفتیه که ده همو چاره سر بگران یه همو جی که و ساکریه چا آنیه لی ویناکن چما ویناکنش برکو بلیه برچاوه یعنی یه افکری جخوا بلیه دولت ترکیه و دولت کوته ده اف تشتین جیان کرنجی هف پاره وایه آریکاره هفن یکی دارزینن یکی چشکره ببیجم روی و هم بری دنیای هم بری حقوق دنیای جخوا راج بویه حتی کو اف کنگوژین کردا لوالات و تی جیان کرن به برسو و به جزات مینن اوی ده جهان ده رو راج بن لیمه خوابن تشتان هو دخویه امتکارم بیجن یعنی حقوق همی دیک چوه جبر کو هر کس شبیای هف هر کس جبو برجواندی نکو والات خواه جبو برجواندی شخص خواه کوم خواه دستلاتداری خواه هف دیگه انسانتی مروفتی بیرا چوه yani hukuk jbira wa çuye jboye herkes naham mejar em bejin gelê Kurda jina Kurda qatliama Kurdaya em serwendirin qînin çi gelê ku em bejin hindikayî bê welat bê mav niha divê rewşê de ew jî rewşa me de rewşa gelê Kurda ye heman tiştê nêzîkî wa jî dibin ji bo jî yani heta ku em bêjin kesê di cîhanê de taybetî dibêje ez mafê mirova diparêzim ez pey şûpandin û heqîqet û zelalkirinê me ew kes rastî xeber nedin dernekevin dengê bilind neqêrin çareserî wê nebe ew jî me dixapînin yê ku dibêje em rastiyê dimeşînin ew em dikarin bêjin ewlî xwe dixapînin wextê êkê rast nêzî xwe peybîra xwe nebe xwe dixapînin dehan cara sadan cara derdkevin dibêje bila kum jî werin zeralkirin bila ku jer werin dîtin bila em bêjî mafê gela neyê wan dakirin lê mixabin tinê bi dengekê bi gotinekê hinekê em bê jî pratîkê de jî pêwîst e ji bo vê jî yanî hemî îro em dikarin bêjin desthilatdarî û desthilatdariyan qirêjiyê diparêzin xwal ser xwîna mirova didin jiyan kirin li hev kirine ji bo wê tiştekî zelal dernakeve ev jî taybetî ser gelê Kurd tê meşandin yek û îro di cîhanê de rast xwe hemberî hemû kesê diîne ziman û bedelê xwe bê hempa dide gelê Kurd û jina Kurd de bi van seknê bi van tundiya bi van komkujiya dixwazin me bidin sekinandin belkî em bêjin sekna xwe de êrîşên xwe de her tiştê xwe de vê tiştê hêvî dikin lê heta roja îro ser neketine yê jî îro pê de jî ser nekevin ji ber ku bedelê me giranin ji ber ku em dikarin bêjin mîratê me li pişt xwe hiştî û ya em dişûpînin giran e heta ku em dikarin bêjin di rojhilata navîn de jî xweşiyek çêne bi ne tenê ji bo gelê Kurd di rojhilata navîn de jî xweşiyek çêne bi wekî gelê Kurd wekî jina Kurd bedelê me dayî em ê nesekinin heta ku serkeftinê em ê nesekinin yanî ew dixwazin va peyama va komkujiya belkî dixwazin me bidin sekinandin ama bila vê baş bizanin me çavê me jî natirsînin yanî ew seknawa ev tundiyawa tinê rûyê waye rast ew rûyê ku reş em dixwazin derxin hûlê bi xwe derdixin hûlê di nêva cîhanê de ew xwe rûreşiya xwe didin nîşandan. Belê em vegerin cem we birêz berîvan belê birêz evîn destkeftiyên jin li Bakurê Rojhilatê Sûriyê ji ber hemên têkoşîna şehîd Sakîna Cansîs û rêhevalên wê ne heya çi astê jin sûd werdigirin ji vê têkoşînê. Belê rast xwe têkoşîna jinan Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûriyê dibe goge
ام gelek cara vegerînin destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê lê belê şoreşa jin Rojavayê Kurdistanê ji salên heştê de dest pê kir dema gog rêbertî hat Rojavayê Kurdistanê û gelek akademî li Sûriya û Lubnanê dan ava kirin û gelek jin tê beşdar bûn. Di wê demê dişxwe hevalsakîna jî piştî gogê ji zindanê derket hat ew jî li wê dekê ew jî beşdarî nava akademiyê bû û bû sedeme gog rastî jî gelek jin wê ji nêz vinas bikin jinên ê gog Rojavayê Kurdistanê û rastî jî ji îrada wê na em bêjin wek dibistanekê bû rastî gogê jin di nava wê dibistanê jî derbas bibin û ji nêzîkatiyê hem rêbertî bibînin hem jî heval sakîna bibînin. Ji bo vêna jî evaya bû bingehek pir mezin gogê jinên Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê bi vê hêza mezin bi destpêkirina şoreşê dest bi şoreşekê bikin û pêşengtiya wê na bikin û di nava hemû qadên vê şoreşê de jin cihê xwe bigirin û pêşengtiya her qadekê bikin di nava şoreşa Rojavayê Kurdistanê de. Em dizanin gogê jin di aliyê diplomasî de gelek gavên mezin avêtine, di aliyê siyasî de, di aliyê leşkerî de, di her aliyê de gavên pir mezin avêtine. Yani rastî jî dema mero ewrekî li 12 salê şoreşê dinare mero dibînî gogê tekoşîna gogê jina dayî meşandin dengvedayîna şoreşa jin Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê ji ber hemê 12 salan zêdetirin. Ji ber gog rastî jî şoreşa jin Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê îro deng ser asta hemû cîhanê vedayî. Em dizanin gogê jinên hemû cîhanê îro bi jinên Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê bandor dibin, bi vê şoreşê bandor dibin, bi fikrê rêbertî bandor dibin. Gelek jin berê xwe didin Rojavayê Kurdistanê ew jî xwesteka wan a heyî gogê di nava vê şoreşê di beşdar bibin û ew jî di saya vê coğrafiya biçûk dibe gog Rojavayê Kurdistanê coğrafiyek pir biçûk e lê hemû jinên cîhanê azadiya xwe di nava vê coğrafiyê dibînin bin saya fikr û ramanê rêber o celandê. Bêguman wek me destpêkê cî anî ziman hem evaya bi saya fikr û ramanê rêbertî û hem jî wek gogê dibe gog ez ne ji wan jinên ê bextewar bûm gogê ez hevalsakîna bibînim lê rastî jî çi jina gogê hevalsakîna dî pir bi kesayeta wê na bi tekoşîna wê na bi îradeya wê nayî bilind bandor bûn û heta roja îro jî pêşengtiya şoreşa Rojavayê Kurdistanê dikin û a Bakur Rojhilatê Sûriyê şoreşa gog rastî jî ser asta Kurdistanî medî jî berhemê wê na çawa bandoriyek pir mezin li ser Rojhilatê Kurdistanê û Îranê kir û şoreşek li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê jî hat destpêkirin û bû hêz û îradeyek ji bo hemû jinên her çar parçeyê Kurdistanê her wiha ji bo Rojhilata navîn û ji bo hemû cîhanê. Bilê. Bilê Birêz Kezban tevgera jinên Kurd li Ewropayê ev komkujiya Parîsê şermezar kir û bang bi pêkanîna edaletê kir ku kujerên her du komkujiyên Parîsê werin cezakirin. Rola komîteyên mafên jinan îro çi ye ku zextê li hikûmeta Parîsê bikin da ku tevger bike û kesên ku bi va komkujiyan rabûne werin cezakirin. Niha ew komîteya avakirinê jî mirov heval rojbîn ji bîr neke aslında tamam mirov li kesek ku dibe komkujiyê de hevalê me ku hatine qetilkirin mêzeke di jinê ku ji komkujiyê mezin hatine yek heval sakîne hûn dizanin sala 1980 komkujiya Dêrsimê ku gelek keçê wir gelek jinê wir xwe di zinara da avêtin û dîsa zarokê biçûk ê keç dane malbatê leşkera û asîmîle kirin. Hatta dibêjin ya keçên wendayiyê Dêrsimê. Dîsa heval rojbîn ji komkujiya ku hefta da li bajarê Maraşê hatî kirin piştî wênakê hatiye dinyayê. Yani di jinê ku aslında hedefa mirov dema mêzên şîrove bike dixwazin di şexsê ve her du jina da careke dî komkujiyeke bi timamî gelê Kurd ji holê rabikin. Rêbertiya tava demê dawî de dibêje di dorpêça komkujiyê de netewek. Aslında 2013 da duê komkujiyê de xwestin vê bikin. Niha ji bilî wê jî mesela piştî êdîva komkujiya piştî derketina va jina yani ev jinê Ewropayî jî wisa carekê mara nebûne ev jinê Ewropayî jî an jî jinê Kurd her çar aliyê cîhanê wisa negotine wallahî jinê Kurd
ام هرن آری کاریا واناکه ابناکه بکار و خبات و بدل و کدی بویه راستیج به بدل مزن بویه نه دما ام بحثا تفگرا آزادی دکن انجیش شورش روجاوا اگر تفگرا آزادی دنگاه خواه برخودانا زندانا نگرتوانا پازده طباقه چی ندبو اگر پازده طباقه چی نبو بانا شورش روجاوا جی چی ندبو شورش جنجیان آزادی جی چی ندبو یک و دوی درده ام بیجن بدل هری مزندایی و برخودانا که مزن کری یک شوانه که جی هوا ساکینه بو یعنی حوالی ما دی بچالکی خواه بونه افسانه لی هوا ساکینه بسکن خواه و برخودانا خواه افسانه که زندی بو یعنی دما حتی مثلا از باورم همی جنه مجی همی گلی مجی و دمه کو پشتی جونتایا لشکری کو تهشتی دل باکور و کردستان و ترکیه هاتی دست پیکرن و خواستن ویشتلا آزادی بجاره که ده بچه و سینن برخودانا هوا ساکینه جه همی کاربونه میناک حتی ویدمه گلتی یعنی از زاروت بوما ماتی بیرامه هر کسی دگو خواستکا کچه کما مینا ساکینه جانسız هبانا آنجی دما جنه که ام بیجن لهنگی دکر دگو ما تجمرا ساکینه جانسızی یعنی جنه که او خاصی افسانه بو ابناکه جی گلک تشت بهورا جبركو هوا ساكنه دنا برقدانا خدا وناند بو بكسايتا خو بسكنا خو كوم سري دجيغوتي نا دما عاليه دبلوماسيه و ام بيجن كوميسيون جناج ام بيجن اگر و هوا روجبين ناس كربانا و سرانسر گوتبانا اف حمي كدا روجبينا جبركو هوا روجبين بتنا سري خو براستيجي ارتشك دبلوماسيه بو سكن 24 ساعه بجيره تنبو و نوصا اسباب چا بيجم شورشكري كو جدل و جان كرن يعني كنوي براستيجي دما بريكو ام هوا روجبين چا بيجم جدورك و چوبه مدزاني بو شوبا روجبين جورا در باس بيه انجي بري روجبين وري انرجيا ويش مرادهات جنكا او قاسي بهيس جنكا او قاسي چالك جنكا او قاسي زيرك بو بتناصر خو براستيجي ارتشك دبلوماسيه دما مرو ببيجي جيرا كيم جيدميني ادي د ام بيجن رخصتن كرنا و ام بيجن بارتي جناده ام بيجن حزب جناده رخصتن جناده هوا روجبين رول كسرك ليست و pişti venak zaten aslında hedef kırtına ve her sejnaj em her tim de bejin belev dikin ya em de bejin se nefşe tekoşini xwastin خلاص بکن ده شخص و هر سه نفشاده خواستن کوشینا آزادی خلاص بکن ده همان دم در برا پود بیشه ها از ها ساکینه yani aslında hedef da aliye ki de belki ne fiziki le be fikru ramani le hem beri reber apopu jbowe ke je reber apu ve gotene beje dama am diro ke jid mezenin 1996 da suikasta le hem beri reberti hemen tiştu aslında despeka komployu bu. 2013 jimezeni tam dema ku edis dema çareseriye medgote de hevditine Oslo'ya despekeri bu. U durda devleta kur ne tane em bejin devleta Türk devlete NATO'yu devlete NATO'nun yekbuyi em bejin neku peşberi ekrana ancin peşberi gel kurayı da wanake ev komkuşi kır aslında. Jboye keji aslında ev jine em bejine kul Avrupa'ya dijin disel her çar aliye cihane piştkiriya tevgerajına kurdikin de hemen demede piştevaniya ve dikin ule her deri buna zamanı rojbin buna deste rojbin buna fikru ramani rojbin bikeda van hevalaya bikeda heval seri de jiya rojbina Disa em bejin İsal mesela nezi 1000 kesi her yeki em bejin endame rexistineke endame hizbeke senatör em bejin disa parezvan tevli çalakiya kumed şeşe çile del bajarı Paris'e pekanide hamiyaji hemen tişkot ku tiliya devleta Fransa ya kur daman demedeji tiliya vahyezen رش دناوا و کنکوژی ده هیا ام یعنی دانشبرکو گل فرانسای بچاوه کی دیل خود نری دیرو کواده ام بجن شورش هنه شورش اجناجی هیا
شورش رنسانس جی هیا گلک ام بیجن بیروک که بناره لبله به کنکوژی هاتنا روجوی جبو واجی رو رشیکه که جبو ویکی دخوازن ولاتی خوا لهمبری مروواهی اصلا پاکش بکن رونی بکن جبو ویکی اب تولید بناوه هیا دیسا ده همان دمیده کدا جنا کرد کل جیهان اب 40 سالایه به پیشنگیا تفگر آزادی جنا کرد به پیشنگیا بسیان ام بیجن هوال ساکینیان و ده همان دمیده اوینگوییان و وکا بیناوانه که کو ده 40 سالی ده گیشتنه آستا که ایدی همی جیهانه وک ریبر آپو چاوا گوتی 3 سالا 21 و 3 سالا تکوشن و آزادی جنیبه چاوا 3 سالا 21 ده همی علی جیهانه ده قیرین جنای آزادیه و خبات جنای آزادیه و تفگر جنای آزادیه پیشته چون aslında ویجی دزانم کو اف کنکوژی لهمبری خبات واجی لهمبری تکوشینا واجی لهمبری برخدانا واجی جبو ویکی همیجن در دورا وی کنکوژی و جبو رونی کرنا وی کنکوژی کار دکن خبات دکن مروف دکاره و سپینا سدکی بله بله برز بریوان ایرو چلاکین گود دربار بیرانینا حرسی حوالین شهید ده به چه آوای لباکوری کردستانی به چه آوای هات مشاندن؟ بله جخواف هفته یکی بیشتر اف چالاکی بیرانینه تن مشاندن یعنی جور به جور چالاکی هاتنه مشاندن بیروکی بیرانین بیشتر بهتر مگوت یا برای هفته یکی هر سه حوال تی بیرانین هر وها حوال فاطمه و سوی پاکیزه جی پنجی به مهده بیرانی نوا جخوا شیه که مهه و دست پیکریه حتی نهی مهه یعنی هم بیجن بجوینا بچالکین دا خویانیا سینه ویزیونا هر وها هم بیجن تایبتی دیروکین جنه و جیانا حوالین جن هم هر سه حوالین وکما گوتی حوال فاطمه و سوی پاکیزه و هر سه حوالن شهیدین پاریسی جی و حوال اوین گوی جی تبیوا جی بهتر یعنی به نیوروک تجی حوال تیم بیرانی وکا ما گوتی تکوشینا جنا کرد تایبتی روشا جنا کرد یا کون هاته ده بوان نیوروکا بیرانی نیوا هاتن تجی کرن حتی ایروژی بردوام کرن جی ایروپه و جیانی وکی هم بیجن هر کلیا جیان خواده پیوسته ام ببیر بینین ام هر روش ام بیجن بیرانی نوا به تکوشین آمده ده هر سکنه مده جخوا حتی روزا ایرو ام به آوای سرنگ خوا سکنینه هر کلیا جیان خواده ام لهنگ خوا ببیر بینین اما جیان بکن اما بدن جیان کرن جی ایرو پیدا جی یوی آوای مشن جور به جور ام بیجن تکوشین آمده بروجه که ام بیجن هر سال وگره و روزه نه سینور داره هر کلیا جیان آمده و حتی که ام بیجن اف ریا حوالا دانیه پیشیامه حتی که چونه شهادت بویره او هیوی او داخوازی نگهی سرکفتنه که ماینده بیوسته ام هر کلیه جیان خواده وان لهنگا جیان بکین که ام بیجن گاه سرکفتنه جی ام چاوه دیسا گور ویانا والهنگا و جیان بخملینن و روه ببین یعنی وک مگود بیرانی تنه نروجا ام بیجن نهی مهده آنجی پنجی مه روزا حوالن ما شهید کردن بیرانی نوانه هر کلیا جیان خواده ام باورین تفگر آخواد تفگر آجنه هر کلیا جیان خواده ام با حوالا ببیردینین جبوه جی ام افقا هیزن ام افقا سرنینگ خوانه ام ایرو بوی سکنی جی تهیز و تقوات نکارن ما بده سکناندن وکی ام جنا کرد ایرو پیشیوانتیا همو جن جهان بسکنا خو ام دکن بلکه ام بیجن گل جاران ده دمام دی بیجنم پیشیوانتیا جنین جهان دیکن
ام دبیجن گلو ام دچن جیوینا گلو دستینن آن واره و دبنا دما کو او سکنا مد بینن دما کو پارادیگما کو هاتیه آفراندن افقا بدل گران و سکنا جنا کرد بینن براستی جی هزکی هری مازن جنا کرد دستاندن لی هر چقاس ام بیجن جنین جهان ایرو تکوشینه که مازن بلکه اوجی برخواد دادن چونکه اوجی ام بیجی بناسنامه جن دخوازن آزادیه که بینن لی مخابن گلت شتانده ام بیجن ام تکارم بیجن هلا مجید جنکی وکی جنا کرد هلا مجید آزاد او تکوشینه بمشینه تونه دم مفتکن جنین جهانی جنین ترکیه چوناوا او رخصتن کرناوا geleki cudayı jiyajnên Kurd heye yani şansê me herî mazin paradigmaya me herî xurt e û ev lehengên em bêjin canê xwe bêhempa di riya tevkuşînê de dayîne heta niha jî berdewam dikin belkî niha îro hezaran jinên girtîgeha di çalakiya birçîbûnê de ne gelek pêvajiyên xetimî bi sekna jinê em dikarin bêjin bi sekna jina Kurd hatiye vekirin ev lehengî ev tevkuşîna bêhempaya tê meşandin hêz dide jinên derdorê hêz dide jinên em bêjin cîhanê ji bo wê jî heta ku em hene heta ku em vê tevkuşînê dibin serkeftinê em va lehenga bibîrtînin û em ê wa jiyan bikin û bidin jiyan kirin. بله بله برز اوین جن لباکورو روجلات سوریه بگلک چالاکیام رابون و سوزات الهلدان دان جبو شهید ساکنه جانسز اوری حوالن و پیاما کو جن لباکورو روجلات سوریه دابون لهمبری دولت ترکا داگر کر و دولت فرنسای هم چوا شرفت کن. يعني راسيج دسبكا شورش روج أفاي كردستان وحتى روجا إيرو جنين بيشنك يجو راستيجي د ريا آزادية جاني خوفيدا كرن هر ببردوام بشك جيانا جنين روج أفاي كردستان وباكور روجلاتي سورية ببردوام پروردا لسر كسايت و سر إرادة و لسر تكوشينا جوغوان جنان دان مشاندن خلين پرورده لناوا هرمين باكور روجلاتي سورية جبو جنان تيداين و هر ببردوام جي كسايت آوان جنان اساسك جبو تكوشين و برخدانيا جوج ايرو جنين روج آوای كردستان و باكور روجلات سورية ددن مشاندن جوج كاربن راستيجي تكوشينا خوش بو آزادية بگينن داوي يعني امن كارن بيجن تاني د سالفغارا شهادتا وان حوالات يعني جي ام بيجن جبر جوج ام تزانن د وان 10 سالات گلك جنين پیشنگي اي شورش روج آوای كردستان و باكور روجلات سورية جي مينا حوال ساكينا وري حوالين وينا او جي شهید بون جبو ویناجی جبو خودی درکتنا لوان شهیدان هر ببردوام کارو خبات دیمشاندن خورد کرنا آسا تکوشینی ده هر قاده ده کارو خبات زیده تر ده هر قاده ده برخودانی یک مستر اوایا دبه خودی درکتنا لکدا وان شهیدین ایگو گراستی ایرو ریک جمر دیار کرنو حتی روژا ایرو امسریا وانا بردوام دکن د سالفګرا شهادتا حوال ساکینه او حوالې ویناتش خو جدست پکا مهد جیه کې چله د ریزه چالاکی دست پیدکن گلک سیمینار تین داین گلک پرورده د دربارې کارو خباتو او امبیژن تکوشینا وان حوالان تی داینو سر جیان وانای یا شورشګری گلک سیمینار او پرورده تین داینش بو جنانوش بو جواکه هم جيد إيرو دشخوا قالك مشهد دار خستن سر أصابع كل روجلات سوريا دناوا بكاتي عرب دناوا بكاتين إيه سوريان دو هر وكيدن قالك جالاكي هات المشاندن بيجومان د وقت ماني زمان جي خودي دركتنا الوان شهيدان خودي دركتنا للشورش روج آوای كردستاني يا جوج أجر إيرو جنين باكور روجلات سوريا دناوا بشورش ده بشورشی بر بسر کفتنی ببین اف پیام حری مزن گوگ دروجه کوهاد بیداین جنین باکور روجلات سوریه جبو خودی درکتن الوان شهیدان و همو جنین ای پیشنگی ای گوگراستیجی جان خوفیدا کرن آستا تکوشینا خو روز بروز بلندتر دکن جبو گوگ خودی درکتنک لوان ام بیجن حواله پیشنگ بیچه کرن
سكنك برمزن بيوست الهمبر دجمن بيقومان اف سكنايا جي ام دنافا هري من باكور رجلات سورية بيشنكتيا جند دبينن سكنا جوج راستي جي ام دبينن هر چند هولداني دجمن هن جوج في شورشي تيك بدلي بسايا برخدانا جنان و جواكيا روج آوای کردستانی اف هولدانانا همو به برخدانی یک پرمازن تشکاندن هر چند گوگ د کسایتا جنان د گلک جنتین هدف گرتنج دست بکا شورشی حتی روژا ایرو لیج بو خودی در کتنا الخویناوان شهیدا ام دبینن گوگ جن برخدانی یک پرمازن در مشاندن جبو ویناجی برخدانی ایرو گوگ لهری من باکر روجلات سوریه آلی جن دتین مشاندن خودی در کتنا لکدا هوال ساکنا و رهوالین وینا و حمو شهیدین گوگ جبو آزادیا کردستانی و تایبت جبو آزادیا جن جان خوفیدا کرن خودی در کتن لخویناوانای بله برز کزمان گود نوانی داوی پیامه جبو تواهی جنان بله اصلا از به کنکوژی دخوازم مسکن لدیروکا جنید دمان دمیزن برنا 5000 ساله دالی میتولوژی ده به افسانه خداوند تیاما و شر ماردوک ده پینا سکرن چا ماردوک سه تیراتا وجه یکی سر خداوند تیاما یکی دل خداوند تیاما یکی جی مازارو کاوینا که پشتی 5000 سال دیسا ماردوک سردمه دیسا سه تیری خواه لباجار پاریسه آویتن نویه خداوند تیاما ایجار دیسا ام بیجن بیردوزی اما ام بیجن آلیه فکر رامانی ده هوا ساکنه وقت آلیه مازارو که ده دمان بیجن جبر کو آفراندن ده همان دمیده تد آلیه و دیمیزه که دیپلوماسیه خوزه ده کرنه هوا روش بین و دیسا هزا شورشه انجی هزا بدن چاوا دل بی هزا شورشه جی جوانه ماردوکه سردمه وکو گمگوتی سیتی راویتن نبلی ام وقت تفگر آجنین کرد دیسا ده همان دمه در ری هوال و شوکتاری وانه که او 11 سالایه لهر قاده و لهر داده لهر کلانی لهر چالاکی لهر امبیجن سرهلدان و برخدان خوده و دوزتین نبیراوا کجبر کجاره کدی ام ناخوازن وگرنه 5000 سال بری ام ناخوازن جاره کدی واروجه تاریخ کوجن تیده مایی کبو کلا سر میتینگری ها تکرن ام ناخوازن جاره کدی وگرنه واروجه جبر کو ما کد و بدل ایگراندان ما براستی جی اسکارم حتی میناکه که بدم خوشکا شهیده که دگوت هکه پیروزه نه تنه بیردوزیا خو نه تنه ریبرتیا خو نه تنه تکوشینا خو نه تنه سرهلدانا خو جبر کو حمی چلنگ ما حمی زیرک ما حمی لهنگ ما دناوا پکه دنه کویناوا تبلیغ پکه بویا جبو وی جی ده همان دمه ده پکه پیروزه جبو وی جی جبو خودی در کتنا واله هنگ خو جبو خودی در کتنا شوپاوا دیسا جبو خودی در کتنا کسایت خو آزادی خو جیانا خو هشروجا خو ولات خو دوی ام سری ده و کنکوژی و ده همان دمی ده همی کنکوژی کو لهمبری گله کرد به طیبتی ج لهمبری جنه کرد هاتنه کرن جروجاوا بگره حیا باشور جبر کو نتنه روجاوای کردستان نتنه الاوروپای لهمی ده وری دنیای جنین پیشنگ به طیبتی ج جنا کرد پیشنگ ده هدف کردن جبو ام هر یکی ببن مرتال پاراستن ایوه دوزه جبو کو ام بفکر و فلسفه و کسایتیا هوا سارا هوا روشبین هوا فاطمه هوا سیوه هوا پاکیزه هورین خلف دامان دمیدن ناگهان و زهرا برکلا دوی ام ریخستنبو ناخوا بسر بخن تکوشی ناخوش برکو هوا ساکینه هر تم د پرتوکا خودجی د آخافتن خودجی بنه تشتکی تنی خیز دگر دگوت ریخستن بوین اگر تخوا ریخستن بکی تکار بید جمنه خواه جبوه که جی چاوا ام بیجن جیان نابه بی آزادی جیان نابه دوی ام وصاجی بیجن بی ریخستن بون جیان نابه جبو که ام آزادی خو و جیان خو بدست بخن دوی ام خواه بریخستن بکن سلاو ریز دیسه جورم بله برز بریوان گوت نوانی داوی و داوی تخوازن چکی زیده بکن؟ هوا يعني تشتكو ام بخوازن بيجن جخوا ما جالك تشتاني زمان هوا لاجي برتشتاني زمان يعني اف كون كوجيم في اواي ام تقارن بيجن
بلکه دل ما شاوتاندن لی بلا ام بیژن دجمنه ما بزانه به اف کنکوژیو تندیه وی آوایی تجارا ام ندانه سکناندن هر کوچویا ام هست کرنه هر کوچویا هر سادل ما یا همبری آزادیا گلی کرد جنا کرد ماستر کریه دما کو ام بیژن ام ج ریا آزادی شاش ببن ام لهنگ خو دینم بیرا خو ام دیسا خوانو ودکن ام رخنداین خو د پراتیک خو ددن صحیا سر لهنگ خو بلا ام هر تم به وزانه بونه ده گاف باویژن او گاف تاویژن بلا دجمن ماجی بزانه تجارا وی کشتنه گرتنه تندیه نکاریه مبد سکناندن هر جانکش مدبه هزاران مزیده دکه هر جانکش مدبه بهتر هر سادله ما بلندتر خورتر دبه اوه تجارا به وی سر نکوه یه تجارا جی به وی گلی کرد جنا کرد گاوه پاشده ند آویتن ام هیوی دکین ام همو جی به وی سکنه به وی باوریه به وی هیویه ام نزی دایر و بدل خواه ببن بله برز اوین هون داوی دخوازن تشکی زیده بکن؟ بێگومان ji bo serxistina şoreşa jiniya gog bi heval sakîne dest pê kir û heta roja îro berdewam dik û em dibînin berhemêna Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê gerek hesayeta heval sakîne û hemû hevalên ê pêşengê şoreşa tevgera azadiyê û şoreşa Rojavayê Kurdistanê wek dibistanek bêdîtin û li ser wê dibistanê jin ji bo azadiyê bêperwer dikirin. بێگومان وەک هەواڵا ژی بەحس کرد گەلک ئێریش لەسەر شۆڕەشی هەنێ گەلک ئێریش لەسەر ژنان هەنێ هەر بە بەردەوام وێ تجاری دەولەتێن دەسەلاتدار نەسەکنن گۆگە ژنان قڕ بکن هەموو ژنێن گۆگە بانگە ئازادیەتکن هەر بە بەردەوام تێن هەدەفگرتن و هەر بەردەوام هەدەفین دوژمنێ ئێ ئازادیێنە ji bo vênajî rastî gerek jin ji bo parastina destkeftiyên şoreşê parastina kedavan hevalên gogê canê xwe fîda kirin gogê îro em ser kedawana berdewam dikin ji bo parastina wêna gerek te koşînekî hîna mestir bê meşandin jin li hemberî xwe gerek şer bike li hemberî civaka derdora xwe ya gogê li ser zihniyeta babik salarî hatî perwerdekirin gerek şer bike ji bo azadiya xwe ji bo azadiya welatê xwe şerek hîna mestir pêwîstik we gog heval salat bê jî jiyanam hemû şer bû şerek hîna mestir pêwîstik bê meşandin jin jî eger azadiyê dixwaze gerek hîna vî şerî berdewam dikin. بله اوین ابراهیم روزنامه‌بان ام سپاسیات دکن Gerek spas. كزبان دوغان عندما تفجر جنن كرد أوروبا ام سپاسیات دکن ام جي سپاس دکن خبات باش بريفان كولتو عندما تفجر جنن آزاد ام قالك سپاسیات دکن سپاس خوش سرچاوه بله تماشاوان هجا خلق عمل ور بداوی دبه شباش